Angithi uShembe uthuma umfundisi nomshumayeli bezoqondisa indlela yakho usufila wena. Kodwa laba bantu bahlangana nabahlangabezi bakho kuyoqhamuka ingotho zamakhosikazi azaci ezokuhlangabeza abantu abalambile ngoba kathi ungabanika ilutho wathatha kuphela sekhona amanatha asindisiwe manje sekhona ngisho amanatha la kaMpanza manje ade abantu abangahlabi kwakusho uShembe manje inyanga yezulu lithi mama umzini wakho kuphela unyaka lingachithwa igazi lo muza wakho uyawubulala ngoba laba bantu basebelambile abafile abadli baphenduka bazoncela igazi kuwe neza abantu benkosi kodwa ngithi lesi sikhathi esikuso abantu benkosi isikhathi soba sonke ngesukumeni abantu benkosi ngiye ngithi kodwa mina umuntu akufanele bakuphela inkonzo yesabatha ungazange unikele neza abangcwele hlule nawo khipha nje ishumi ngizolethela abantu bakithi ibani khipha nje ishumi ngizolethela abakomalume ibani ongcono bazobothi ngalethi ayinalutho kodwa uyamthanda uShembe lo muntu manje ke bonke abantu uma esebiza imnikelo nje umshumayeli baguga bonke abantu babezingxeko ngiphathela wemabani kuze kuthiwa qoqolana imnikelo ngeyihlabelela ungaphuma kini izulu linje uzonikele lo yihlo uhlezi phansi uphathisa umnikelo unikele lo yihlo omkhulu ngiyabuza abantu benkosi ngisuka le emakhaya kaSwayimani khona abantu benkosi ngishoda siqonde abantu benkosi ukuthi ngeke ngibuka isimanga esidraweni mhlawumbe ukabona umshumayeli ngangaboni insizwa enhle ivunula iphelele insizwa ayikho inhlobo yemvunulo engekho emzimbeni lo muntu kodwa uhamba ngesihlali wheelchair ngithi kodwa lo muntu ovunule lini izulu Shembe lo muntu sina nini uthi hayi hey kukhona indawo labantu abenkosi engingawelwa khona mama ungazange ugide unganjani kusemthethweni ngiyaxolisa mshumayeli ngifike sekulethi ngesikhathi kodwa ngazela ukufundisa amaNazaretha la ekhaya umuntu mayisuke ezalwa uyahamba abusiswe tempeleni umfundisi ebese banethikithi lakhe lokubusiswa kufike la khona ehlukanisela khona eseyobhajadiswa usuba nethikithi lesingake uma usufica ukufa umuntu akangcwatshwa kuleli bandla uShembe engabikelwe nikhona abangcwele sekufunakala ithikithi lokungena kabheka bezayo ingakho eqala phansi umntambo oshala ithikithi ebuhleni kade unawe la mabili lelo shaya ngo5 ngoba ithikithi lokungena kuphi kabheka bezayo ngifuna ukusho lokho kubantu benkosi engathi singakuqeketha uma sekufuna umuntu ngiyethi wathi ungavele ukuhlanganisa ndawonye lomnikelo u126 usuku nezibani zakho unethikithi lakho umvulela amasango umsusa isifu umntambe ngaso umgeza umcela intethele emndeni nenhlambuluko yakho usuyithatha isakushaya 7 days ngoba libukhona uhamba lo muntu mayifile eManazaretha nikhona abantwana benkosi mase bakhona amacala amabili asalayo sekwavala ukuthi sithwala imvunulo siyiseKuShembe kodwa ngeke ngithi nongcono Shembe seselela into enhle wathi imbuzo 500 umshumayeli ongcono ke uzame no500 uthi hawu Nkosi yamakhosi utshela umshumayeli ngizoletha imvunulo kaBaba ngiletha imvunulo kaMa u500 rand ukuze lo muntu agide ngala ngitheza uzame nengomnikelo othizo ozobonza usemandleni akho uthi hayi ngizocelela uBaba noma uMa ukuthi uhambe engazange asidle isidlo akusho uShembe inyanga yezulu uthi uma ungazange usidle isidlo la ngesibona la siyakhona niyeza abantu benkosi ingakho ke ngithi kubalulekile abantu benkosi ukuthi lezi zinto siyinikelele kuShembe abantu benkosi ayibonge inkosi bengikhipha icala abantu benkosi kodwa angifisi nathi sehlele ibhade lehlela liyandoda ngoba liyandoda yaba nenhlanhla yatshelwa maye nathi singaficwa yithuba lokuthi size sizolanda imndeni yethu nikhona abantu benkosi ngeke ukuthi uhlezi kawenzi lutho siyahamba siyebuhleni nje wena uyolungisa amatabunga uyolungisa amavosa angakawenzi lutho awubaxoxeli kwabana lapho sesihamba siyemhlangano nomambe noma iqhudeke ongcono hayi phela iqhudeke liyasebenza yini esebenzayo phela akusiza ukuthi
uthwala inkolo ngebhakede 25 uthi ukholwa kakhulu nawe uyithinta inkuku yakholwa kodwa futhi awunayo imbuzo kemsamo. Niyezwa maNazaretha, mina ngiyaxoxela, uyabona i-interview uyiphasa kweni endlini emsamo ngaphambi ukuthi uyiphase efemini. Uma ufelekini kweni ekhaya ayikho into oyela kushembe. Ushembe amatamenkosi akuyona ifake, asidlali masithi unyazi loNkulunkulu. Nikhona abangcwele. Akusizwe inkosikazi ufaka isidwaba ngesabatha lapho uthi ungasifaki la ugane khona. Azokhuluma kabi lo muntu lo. Hayi ngohlangana nomkhokheli lapha ethawini ngimnikeza imali ka40 kanti isitokofela lesi. Uyinkosikazi engawuhambile lesina wena wazi ukuthi abantu abambule lesina abantu abalambile abawodla ukudla emzini yabantu. Aketheni amen maNazaretha. Uyozwe ikhumla ibuko njengoba nami ngigqokile nje. Niyezwa into lenkosi. Ngikhuluma ngoba sentweni enhle abantu ngithe sise-university lapha ekhaya khona abangcwele. Manje nenhlanhla enhle kangaka nomshumali imfaca nikhona abantwana benkosi. Ninomkhokhelo neyifaca. Nikhona abangcwele. Laba abantu bafana nemigqomo ukuthi nizolahla izono kunina kubo. Ukuthi ngenila umkhokhela ukume lapha. Khokheli. Ngahle ushaya isikhwele ngabulala ingane yomnakwethu. Nikhona abangcwele. Ngabulala indoda ingihlupha. Ngabulala induna emsebenzini ngifuna ukuthatha isikhundla. Nikhona maNazaretha. Kwawusho ushembe ethi sona sihlukane nomuntu engazange asivume. Kanti ngikhuluma kabini. Ngenza ukuthi mina mase kuhlatshelelwa sekuthiwa sisondele ele isika ingizodi akizodula lesi hayi maNazaretha. Akumnandi sikhonza unyazi nje siyayibonga inkosi. Unyazi uNkulunkulu impela abantwana benkosi. Siyakulona manje nikhona abangcwele. Kodwa sithule sithi dusibheke unyazi emahlweni nikhona abantwana benkosi. Sofika sitshatshamba sithi nje siyamazi umelosi. Nikhona abangcwele. Yabona manje nje omama manje sebehamba sebegcoba abakhwenyana amafutha enyaweni bathi ukuze banikeze imali. Neza abantu benkosi. Phela mawufuna indoda ikunikeze ibonus uyigeza nishumayela. Ishoni bo mawugezane. Sophuma yonke imali uyeke indaba. Abantu benkosi ngiyaxoxa kakhulu bamshumayeli. Ngifike sekulethi kodwa uthanda lokunithanda abantu benkosi ngiyafisa ushembe umhlunyazi lezulu. Ongathi angasikhumbula sonke akhumbule nobaba bethu abadlwe impethu entuthweni ethuneni amen. Shemba qedwe usizi nokuhlupheka sinakho. Ngoba silapha nje abantu abengosicela kushembe manje siyafisa ukuya uNkulunkulu asinalutho kodwa sifisa ngathi njengoba kade ulapha ethempeleni uthi uhambe endleleni ucoshe nesikhwama somlungu phansi. Nikhona abangcwele bathi bayadeposita nje imali ingene kuwe noma 50,000 nje. Nikhona abantwana benkosi abona umshumayeli uthi hayi umshumayeli naka amayemba u4 ngifuna ufuka usonke lapha phezulu ekhaya. Nikhona abangcwele qhamuka amakhosi asethi umkhokhela sifuna ufake isiphika sinembobo. Nikhona abantwana benkosi. Mina nenhlalo emkhokhelo neyifaca ngithi nikhona abantu benkosi. uBeyonce phela la nikhona abangcwele. Cha abantu benkosi angehlele ngenzatsi ngibuyisele bamshumayeli enkosi ngalamazwi nje engiwatholile inkosi ubuseni ngizulekho amen.